Dilimonjerong pipi, Piniberta, Arjuponikta. East KARBI ANGLONG lapen West KARBI ANGLONG Deputy Commissioner atum botara puthak pherang ke amai kangnipon. Jasimet alang litum pen ke pachini pon atengke akimi voter amen ke chok habji atum lapen ke chok che along ke pachok a constituency ka prekedam he hu ke pachok ji aphan pai pai ni phai pli arni pen pre inko rapli an apor pipon lo pusi tangdak pon lapen draft pola bang phai kuni sirkep arni paklangpu jong si claim and objection do pulotangte online kalite BLO kalite official onke pale ji aphan inko rapli arni pipon lo lapen final electoral roll abang arkoini phai pho suri hini rain korake thom arni paklang pon popusi DC pen bangdak pon lapen arta krit roxy abat mati greener cap playing playlang atum ta bang so voter amen jethap dun me alang to maphan mo arta greener cap playing ansi epic abang long to busi bangdak pon lapen voter ke dotang atum setami april achiklo suri hini rain korake thom angbong aadhar pen link et nang popusi DC pen bangdak pon Hamren pen borson tiso KARBI ANGLONG news. Jitu waiting circle lor naam to agote form 6 ot lower hoisil kintu etia hetu loa hobo aru tar koru agote family members or naam to capture kora hoisil form 6 ot etia family members or naam to tate capture kora hobo so এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেঞ্জেছ ফৰ্ম 6 ত কৰা হৈছে আৰু যদি ফৰ্ম 6 এপ্লাই কৰা মানুহজন যদি দিব্যাংগ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই দিব্যাংগৰ চাৰ্টিফিকেটখনো তেওঁ ফৰ্ম 6 ত কৰিয়ে আপলোড কৰিব পাৰিব চেঞ্জেছসমূহ কৰাৰ আগতে ফৰ্ম 8 খন বেচিকেলি ৰোলৰ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিল ফৰ এক্সাম্পল শিফটিং অফ ৰেজিডেন্স কাৰেকশ্যন অফ এন্ট্ৰিজ ইন এক্সিষ্টিং ইলেক্ট্ৰেল ৰোল ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ এপ্ৰিক মাৰ্কিং অফ PWD সেইবিলাক বস্তু আগতে নাছিল আগতে খালি শিফটিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া যিটো ফৰ্ম 8 সেইটো শিফটিং অফ ৰেজিডেন্স কাৰেকশ্যন অফ এন্ট্ৰিজ ইন এক্সিষ্টিং ৰোল ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ এপিক মাৰ্কিং অফ PWD এইবিলাক কামত ইউজ কৰা হ'ব তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো 17+ ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ এডভান্স এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণেও মানে ফেচিলিটি কৰি দিয়া হ'ব মানে এতিয়া 18 বছৰ হোৱালৈকে আপুনি ৰখি থাকিব নালাগে আপোনাৰ 17 বছৰ প্লাছ হৈছে তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিছে যেতিয়া আপোনাৰ 18 বছৰ হৈছে তাৰ কাৰণে যিটো কোৱালিফাইং ডেটৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট হ'ব সেই কোৱালিফাইং ডেটৰ পিছত আপোনাৰ আপডেট হ'ব তো এইটো হ'ব বিচাৰিম যে আগতে যেতিয়া আমাৰ এপিক কাৰ্ডখন মানে বনায় এপিক কাৰ্ডখন ছাপ'জ আগতে যিটো মোড অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল সেইটো এনেকুৱা আছিল যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে epic banale tarpit it has been it will be given to the CEO office and then CEO office of election yar branch ota hai aru yar pra ami BLO through di jin kol voter ase tar ko distribute korisil kintu etia jitu mode of distribution ase ke mode of distribution to change kora hoise kenekwa dhone change kora hoise je etia election commissioner falor pora postal department er logot tie up kora hoise aru tar through di ji epic card hobo epic card to এটা ভোটাৰ কিট যেনেকৈ আগতে এতিয়া যেতিয়া বেংকত আমি একাউণ্ট খোলোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাক এটা কিট দিয়ে তাতে বহুত কিবা কিবি ডিটেইলছ লিখা থাকে Then the period of claims and objections will come. It will be from 9/11/2022 to 8/12/2022. And there will be a few special campaign dates will be there which will be announced later on. And also we'll be disposing all the claims and objections by 26/12/2022. Then updating of all the databases and printing will take place before 3/1/2023 and final publication of the electoral roll will be from 5/11/2023. Tarabasa lem salong non malom BJP asong atum alam ki kepa do dunsai alama puthak APHL se asong atum pen pherang ke amai kangnipon Fuloni constituency ke parlo Tarabasa lem salong APHL se asong atum ke haidun atum aphan BJP asong atum inut bang hini atum nongno ke jopon aputhak Fuloni constituency APHL se mei phuthoni ramti mongla pen ari sang ho atum pen pherang ke amai kangnipon Labang so pherang ke amai kang nipon ahut dhoni ramti mung pen kaning je pona tengke BJP asong atum APHL se asong pen Tarabasa lem salong ke haidun bang ke patum BJP asong along nang chingbe dun etlo
lapen BJP asong along nangke kroidun ang keksita ridak nang chipidun etlopu BJP asong atum nongno nangke joke ahok kalipusi dhoniram timungpen lamklar chipipon lapen on sitame ke haidun abang phubang thiatum sitame APA chalse asong along si do thiplang lapuson nongno nangke joke APA chalse asong along nangke thak donje abidi pusi pherang kya maya longpen BJP asong aphan akoy ar bokpon Fulani Ben Oro Ninti Kathar, KARBI ANGLONG News. Anong no tum labangso Fulani constituency. Madang de tarbasa lamps kinamtang taritri therokarni cooperative election dolo atau PSLC pen sitame bangkrip dia candidate cepati dulu labangso angbong pen bang kepa bang kelitum haidet lo haidet pen litum chairman sitame litum kathar sarwang pen si nitum baburam timung akan si chairman jingbai pon lo laso pen etrovel akan bang si non chonghong ding lo laso angbong pen non inut bahani koloni constituency akan nong no kijo matang te la BJP atum litum la ke haitang a members atum akan isi controversy ke wan ke la henlo alang li bang ke tum sapo dunelo la pen suhi tenang cipi dunelo jola puson si nong no ke ban ane la bang ke bang bong divide and rule la puson ang thak ye pan matang te tum PSLC anong no kejo je pan bang si alang li tum bang ke claim lo tepon si tamalang li tum bang ke ala so chairman apu thakle la so chairman e probela apu thakle alang litum suhi kali la bangke grand in it hala bang so tangka phan bangsi alang litum suhi chipidun masih kato kabe Fulani constituency pendang lok kato we KARBI ANGLONG la bang so alam abangke pini media thengno clear lo la so bangke manghunang ne la kya ho kali coba alam la ilitum la bang so ke claim ke dam ke mesen ajok lapen ke claim ke dam kang tangrak labang so nang theklong se litumang bong labang so divide and rule labang so polisi bangke nang ke claim lo kusi mili nang litum kadok we media theng no ta minjelo ke laga ganam tanga ciklo election lamps PSLC penit dan tapi non limit hang mata candidate lo asini litum phan rap sinang pahai lo lapen litum haidet pen sitami all KARBI ANGLONG pen sitami constituency tin pen rawang sini litum phan nangat tu atau litum ning siarong pig lo litum phan mapla napa I pu chot kali litum sera lek ilong atas sini litum ning parong kasi non la so puthak ke bangke non tumiang bong gonesteron tak litum tarabasa munit lo talang liwang pen adon dam pen si munit aphan pusi chong puidam lo brand and hit pen ang bai lo tapi non pene market set ki ji lapon amounts 12 lakhs lapen ke brand and hit ni kami ar itu mane hemasor aphan ilise chelang lokta 30 lakh bakta susi silong so don kris ini bidam lo reng lo lahaya preng ga chitui phana kisungo joine pen ni ta tension pen amasi hangmat ta melang tum mata piloma alang itu macam papas alam bang ke tokjir pen litum hanang paklang kle itu hata ke tok men sui kuri non pulon itu sui kuri dal la gran en ira poisa pas la kakar I pen joine tani tum party je phang no pen litum piniani BJP long nang involved pop ke litum hata ki chak long le tapi litum tangka poisa dili pen tum em long le lapang ke litum product pilo asini litum phan party image na phang no do na phan la hai bang ke senal tum rata tum kado kabe tum tame Fulani hawar chot kali KARBI ANGLONG kado kabe chi songrap pet akorte lapen injir kado e pantane litum ako lantar itu nilitum lapangke party phanguni nitum to thipji bangkep nitum ke haidun lo bangkriping bang pen nitum bangkep haidun lo kasi non bangkep mata nitum stand thip lak kasi kanije damia lam ta doe dal lo nilihin pen Kontraktor Gopal Ingti lapen bokoram rong phar atum hiri sart he rong pi arong lapen hemari kiling arong ada sen gravel ke thok kasa oi thektik pu pudak arong aradatum ningkang samsi chepaklang pon lakhain kor phonilip MSC constituency ke parlo hiri sart he rong pi arong along kontraktor Gopal Ingti lapen bokoram rong phar atum methang aphan ali aphan chot pen ajok kilometer pli adak sen gravel ke thok patang te det sangti arlong thok thuchet kapang ar thektik anpin non abangke rong asor ka chehelat no hangjo
lapen kalvar ke pivek nang jiadim thengpi abakoli mate thengpi abengsi biroi chot contractor Gopal Inti lapen bokoram rongphar kachomatha amithang arong atowar angthek keklang Sorkar pen kipi pon nangji adim aron ateng pen rong ar loa phan sitami lapen me lang hai hui sitami kipi pachetang pon bomlu sitami ke paklem pon toiji aphan contractor atuma phan sitami paklem pon toiji aphan arpu pek pon toilu bonda pini hir heri sarthe rongpi arong lapen hemai kiling arong along pherangke kahumri dam ahut ke thek dam long pen kachini ateng pen Gopal Inti lapen bokoram rongphar atum kam ke klem kasa oi thektik ason Athe kalvar ki pivek nangji adima bangke kalvar isina ta thekdam longle tolong lapen langso langmek adim alongke ronga sor atum pensi sai jogje pen thengpi abeng achet thengpi abakoli achet hei huisi kachoden si bari kachojor kacholangdun ason samate kapreka son sida kachojor dunji aphan gari ta kewang pusi hada kedo arada tumpen nang pachini dun Akolapu nilip MSC Pobitro rong pisitami methang ahem adung arai amatlo lasi kopi koson mapu nangchelang nangchi humria sonte mesenji pusi rong asora tumpen nang pachini dun non la bangso hiri sarthi rong pierong mane tum arong ke la towards tame tum hang los tame ki hang pens tame alang tum contractor wa atum stame labang so tuwarna kipi ben stame tang pamimi stame arlong sang ti pu nang thok sitame sang ti bang si o munak la si arlong mangong adel la sinon bari kha nang le lo la so asang ti bang ke pon lap la si arlong mangge ong adel si ako nang klem khede te la pen la so sang ti arlong nang thok khede te la si labang so akam stame nang klem pi me sonte pusini tum dak hiri sartherong pirong stame ela nang ke klem akorti dum hatame tuning ridu sitame alang litum stame la pu klem pru dam pru pon yom si mande itum thanu sitame la pu ar long mangle kiwan pa ongoi putame tum ninge dun sitame ni tum ala mangke ar juji de da sonsi alang tum manle tangte ladak karwad pini da dopul bangso karwada puthak long theklo ponlong teng bute long ta kepi pawe lasinona karwada puthak pisinang tumpu ponpo ola so karbhar bangke ditum bangke nang pivek nangi piasi ditum rong rasta me ninge dun samela karbhar ka we pena jox tame gari motor pen ditum kachiling tame siksagwe itum la karbhar dong si nang pi bute itum la kidam ke wang tame hubidha misenji school ki dun ke wang tame tum joy ki la pen pene karbar ke klem same tum joy ke la pen joy pik anji masila haya itum han karbhar bangke nang pivek nangi piasi ditum tuning ridu masila so karbhar bangke nang vek nang po nona karwad na tangte thakawad na pipe puthak la pen sengrewa tame nang thokak nang thokapa tangte puthak chepa tang nang ji pusina tum rat hoi pen keneng ji pon lokede ola bangke kalang lo nang patang vek nangi piasi ni tum tuning ridu la labang solong contractor mante labang solong ke claim pon hem phu mante contractor atum phanang tum chini ma jong bonji ma o abang pu amen chini nasi alang le goparing ti tum siklem lo la pen bokoram rong phardum si la so aliwan lo asila hai alang li tum nang patang asonte piasi tum rong ra tum ta chuning ridun la ala tum la kilometer gona dak sila bang so ke thok pon lo nang tum chini pon jima 4 kilometer 1 kilometer pli 4 kilometer pli seta me hola hediang bong long ke thok pon pipin khangjang lo la pon pipin khangjang lo la bang so puthak tamina tum pc pu pon to chep hola dak hola ang bong lom hedi long thok thepin mati ya ola so puthak alang li tum kiwan tum ta chini lo itum ra tum pu pin tame hi di long yang si patang ti claim clip puti ko puti chileng me lang ma piasi tum ma thal hala ki claim vek tum ta chini nai piasi tum da pu dun la tap la dak hi di long non stame nang patang nang po piasi tum chuning ri dun sai bam stame bui be ngela si so sai bam bang bui vek nei polo ngela so sai bang bui be jok pensi ela bang so sang tiar long stame kat lap